kubiraba igihugu cy'u Rwanda ntizunejerejwe nuko ico gihugu kitaraje ishinga n'amahoro mu karere mu gihe ibindi bihugu bikora ibishoboka vyose ngo bibane neza n'ivyo bibana bihana urubibe. Ibiriko bibera mu gihugu kibanyi ca Kongo turabikurikiranira hagufi na cyane ko ico gihugu gitera Kongo dufitaniye akazika kuko ari cyo kiguma kibungabunga abicanyi bahigira Burundi. Hari amakuru ari gucicikana ko ubu mu ishyamba rya Kibira rihana imbibi n'u Rwanda hamaze gupakirwamo ingabo z'u Burundi kandi zicaranye ibikoresho by'intambara. Amakuru nk'aya ntahagarika umutekano w'ingabo z'u Rwanda kuko zihora ziteguye kandi ziryamiye amajanja. Ibi byose nubwo bimeze gutya, Perezida Kagame ni kenshi yakomeje guhumuriza abanyarwanda ko bakwiye gutuza. Bamwe mujya mwumva bashyugumbwa bumva ko inshingano yabo ari uguhungabanya umutekano w'abantu. Abo ngabo ntabwo bashobora kugera aho bamenera, ntibakwiye. Iyo ushaka amahoro witegura intambara, rero ubwo byo kwitegura twiteguye kera. Kugirira nabi u Rwanda, guhungabanya umutekano w'u Rwanda ni ugutera u Rwanda karushwanyaguza, ahubwo bizaba kubatekereza kugira gutyo. Murazi ko dufise umubanyi mu buraruko bw'igihugu cyacu atatubaniye neza. Ariko man, ebi ni iki koko? Mu gihe isi yose duhangayikijwe n'izamuka ry'ibiciro bya petrol biri gutuma ubuzima bwacu buhenda kurenza ikindi gihe cyose kigeze kibaho, Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi we ahangayikishijwe n'uko na n'ubu u Rwanda rukiyoborwa na Perezida Paul Kagame. N'u Rwanda yakandagiyemo inshuro mbarwa, ariko ababajwe n'uko ataracucumamo ibisasu bye biremereye ngo ahatwike koko. Akabivuga ku mugaragaro, akavuga ko ashaka gutera u Rwanda, azaruhindura uko ashatse. Akabivuga uyu munsi, hashira igihe akabibara ko batamwumvise, akabisubiramo ejo, akabisubiramo bwa gatatu. Hari umunyarwanda wigeze kwitegereza utuntu twose yitonze, arangije aravuga ngo amatwi ari mu rupfu niyumva abameze nk'arimo inkuta z'imitamenwa. Uyu muperezida akanaba n'umujenerali ukomeye cyane mu gisirikare cyose cy'u Burundi, Ndayishimiye Evariste, kuva yafata ubutegetsi yaririmbye kenshi ko agomba gutera u Rwanda, ngo akaharasa ibiturika bye bikaze, ngo Kigali yose akayigira icyokezo. Akanivuga na perezida w'iki gihugu ku rwego rw'uko ngo azamurimburana n'ubutegetsi bwe bwose, maze ngo urubyiruko rw'u Rwanda rubohore. Niko we abivuga. Evariste Ndayishimiye aririmba kenshi akaririmbo gafite rufuri ivuga ngo turarasa mu Rwanda, kakaba akaririmba afitanye na mugenzi we w'inshuti ye yakadasohoka Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko iyi ndirimbo bisa nk'ibidashoboka ko izasohoka gutyo gusa. Perezida w'u Burundi niwe muntu wenyine muri iyi si uyemerera akanigamba imbere y'abantu ko yahondaguye inkotanyi, akazinyuzaho akanyafu ko kunda ibisimba bigataruka. Mu magambo ye avuga ko ngo urugamba rwabereye mu Burundi, ingabo za Ndayishimiye zikozanyaho n'abasori ba Kagame, ivumbi riratumuka. Barangije ngo baguhondagurira inkotanyi, barazicoca paka zisabye imbabazi. Uzitsinzwe urugamba zerekeza mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Noneho ahantu Evariste Ndayishimiye abera umurundi wakahebwe koko, iyo avuga iyi nkuru asobanura neza akantu ku kandi ngo ukuntu yatsibaguye inkotanyi bibando byo kunda nta gisasu cya rokete cyangwa imbunda ifatika akoresheje, kuko ngo nazo bari bafite gahunda ngo yari ibinyafu gusa. Ati ibaze noneho uwankupa abasore ba Perezida Paul Kagame, ubu dufite intwaro nziza ziremereye, byaba ari nk'umurabyo nk'abasoje kubanyuramo. Je ndibuka igihe kimwe murabona aha bavuga ngo inkotanyi twaragwanya ha mu Burundi, aha twaragwanye n'inkotanyi. Je twaragwa imbere yuko baje Kongo, twagwaniye haje Muruta twagwanye indwi yose. Haje baratuzi turazinanye hajya nagira umuntu azogira ubwoba. Abantu je twagwanye ntagira na rase rocket, ntagira na mortier, tukabumutsa. Uno munsi dufise ibikwiye, dufise na souveraineté sha nibaze barabe.
gusa ukuntu abivuga agasobanura neza ukuntu kuri we byoroshye gutsinda inkotanyi bituma benshi nanjye ndimo twibaza impamvu buri gihe avuga ko aratanga itegeko ryo kurasa mu Rwanda bikarangira yisubiriye ejo nanone yagaruka imbere y'imbaga nyamwinshi y'abaturage agasubiramo ko gahunda ikomeje agomba kurasa ku butaka bw'u Rwanda. Ku itariki 16 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2026 aba baperezida bombi w'u Rwanda n'uw'u Burundi bahuriye mu irahira rya perezida mugenzi wabo wa Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso. Mu guhura kwabo kutari kwapanzwe, Evariste Ndayishimiye akibona imbere ye umusaza muri yangendo ye nk'iyintare na babasore b'inarumikwa baba muzengurutse, General Neva yahise asaba Imana mu mutima ngo imubabarire isubize ibihe inyuma maze yivuguruza ibyo yari yaravuze kuri uyu mugabo cyangwa se asibirahira rya mugenzi we wa Brazzaville. Icyoba cyaramwishe abura hareba, ikimwaro kiramwuzura ashaka aho yarigitira arahabura, ntiyatinyuka no kureba His Excellency Kagame mu isura ahubwo atangira kwisodeka mu mbibi z'inzira barimo bombi kuko imbere ye bisa nkaho hari icyo yari yatinye mu bigaragara. Byarangiye perezida w'u Rwanda ari umwisuhurije mu gihe we yari ari gushaka uko yaca munsi y'amaboko y'abajepe barinda perezida Paul Kagame, umugabo Afurika y'Iburasirazuba yose yumviga haba. Mw'abantu mwe uyu musaza ntasanzwe. Abaperezida bagenzi be bahura nawe amapantaro yabo akenda gutoha. Mu minsi yashize ibitangazamakuru byo muri Afrika byanditse inkuru yizewe 100% ko noneho Burundi bwamaze kunoza neza gahunda yose akantu ku kandi k'ukuntu bagomba gutera u Rwanda bakarugabaho ibitero biremereye cyane kuruta ibyagabwe mu gihugu cya Iran, ku buryo ngo Leta z'Ubumwe za Amerika izicara igafatika y'ikaramu maze bakiga uburyo batanga isomo ku gihugu. Nta makuru yizewe neza 100% ku Burundi bwakiriye drone z'urugamba nziza zaturutse mu Bubiligi zisaga 5,000 zose zigomba kwifashishwa mu guturitsa umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali. Sama drone yonyine Ababiligi bahaye Evariste Ndayishimiye w'u Burundi ahubwo ngo yari kumwe n'intwaro nziza z'urugamba ziganjemo izo ku butaka ziri kuri bisasu biremereye bya za misile ku rwego rw'ubukungu ku gisirikare cy'u Rwanda hazaba hirimbuka rikomeye nta kwirwanaho nk'abakubiswe n'inkuba. Nyamara u Burundi burakomeje we. Ariko kandi na perezida Paul Kagame arabategereje. Abasirikare bose b'u Rwanda baryamiye amajanja bategereje ko hari isasu ryakwitura ku butaka bw'u Rwanda riturutse mu Burundi ngo hahite haba akantu impande zombi zikoranemo umuriro wake. Ntabwo turi bagashoza ntambara rwose, ariko kuba bakarwana ntambara byo turi byo. Niba bakunda intambara bazayitwara ahandi ntibazayizane ku Rwanda. Ariko se ni intwaro nyabaki Ububirigi bwahaye Burundi bakumva neza ko bagomba kubura umugambi wo gutera u Rwanda muri ibi bihe bigoye by'ibura rya petroli mu isi yose? Aya madrone ni bwoko ki agiye gutera u Rwanda? Ni izihe ntwaro mu by'ukuri u Burundi bugiye gukoresha ngo burimbura u Rwanda rwose? Ese izo ntwaro u Rwanda ruzabasha guhangana nazo? Muhaye ikaze mu gice cya gatatu ku ruhererekane rw'icyegeranyo kidasanzwe gitegurana ubuhanga bwimbitse cyitwa Turarasa mu Rwanda, kibanda ku Rwanda n'ihuriro ry'ibihugu byiganjemo byo muri Afurika byarahiye ko bigomba kurushozaho intambara mu buryo bwose bushoboka. Niba ari ubwa mbere wari wisanzwe umuyoboro mugari byegeranye mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Twese niko tubishaka kwiga tugatsinda uruhushya rw'agateganyo provisoire vuba mu gihe gito gishoboka, ariko abenshi muri twe tudindizwa no kubura umwanya uhagije wo kwiga amategeko y'umuhanda. Ahanini bitewe nuko kuyiga bisaba kuva mu rugo cyangwa mu kazi ukerekeza mu ishuri riyigisha, wagerayo ugasanga n'ibiciro byo kwiga birahanitse cyane. Igisubizo kibi kandi kirambye cyabonetse hamwe na Nkotanyi Driving School. Nta kuva mu rugo cyangwa mu kazi, nta no kongera gusiganwa n'igihe ngo ugiye mu ishuri kwiga ubyigana, kuko ushobora kwiga amategeko y'umuhanda mu buryo busobanutse cyane unyuze ku rubuga wa/ibyapa.com. Ibaze ko guhera ku mafaranga 300 y'u Rwanda gusa ushobora kwiga amategeko y'umuhanda mu buryo bworoshye cyane, aho ushobora gusoma amagazeti ya leta, ibyapa by'ubwoko bwose, ukareba amashusho ateguranwa ubuhanga n'abarimu b'abahanga, ukanisuzuma ukora imyitozo myinshi ku minota 20 neza nk'uko ikizami cya polisi kiba giteguye. Wasoza ukabona amanota y'imyitozo wakoze n'ibisubizo by'ukuri. Ikiza kuruta ibindi nuko ushobora kwiga aho waba uri hose ku isi, kuko uru rubuga ruboneka mu ndimi 3 zirimo Ikinyarwanda, Icyongereza n'Igifaransa. Kwigana natwe biroroshye cyane kuko birihuse, ibiciro biri hasi, wiga igihe ushakiye kandi mu buryo ushaka. Andika muri Google yawe aka kanya cyangwa irindi shakishirizo www.ibyapa.com utegurane ikizamini cyawe, icyizere cyo gutsinda.
Ku bindi bisobanuro ushobora kutuvugisha cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp yacu uri kubona muri screen yawe, cyangwa ukohereza email kuri nkotanyidrivings@gmail.com. ndetse rimwe na rimwe hakajyamo ibijyanye n'abaturanyi b'amajyepfo mu Burundi, kubera ko bahisemo kuba ubundi uko nari mbizi mu mateka abanyarwanda n'abarundi babita ko ari impanga, ubundi ni impanga. Ubu tuvugana hamaze gutegurwa neza abasirikare barenga 50,000 bagomba kwifashishwa mu mugambi wo gutera u Rwanda baturutse ku butaka bw'u Burundi. Ni abasirikare bamaze igihe kinini bitoreza kuzahangana n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, biga akantu ku kandi ku misozi yo mu Rwanda n'uburyo bagomba kuyirwanamo bikaze, bagamije kugera mu murwa mukuru w'iki gihugu Kigali yose bakayigarurira ngo bagakuraho ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame, bakimika ubutegetsi bwabo bwite bashaka bazajya bagenzura uko biboneye. Umugambi wo gutera u Rwanda ntabwo ari ibintu byateguye gutyo gusa, ahubwo ni umupango munini cyane wamaze igihe kinini cyane unozwa ku buryo ngo nta kosa rigomba kubaho mu kurimbura u Rwanda ndetse no gushyira hasi Perezida Paul Kagame. Ibi byose byatangijwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu myaka yashize, by'umwihariko ku butegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi washinje kenshi u Rwanda gufasha no gushyigikira mu buryo bwose umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bw'iki gihugu mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bashinja u Rwanda kohereza ingabo kurwana mu burasirazuba bw'iki gihugu no gutanga ubufasha bwose bushoboka kuri uyu mutwe. Felix Antoine Tshisekedi akenshi mu itangazamakuru avuga ko gahunda ye ari ukurimbura bya burundu uyu mutwe mu gihugu cye, akabambura ibice byose uyu mutwe wigaruriye, maze intambara akayambutsa umupaka agatera u Rwanda mu buryo bweruye akoresheje intwaro rutura, ku buryo ngo agomba gutanga isomo rikomeye ku Banyarwanda na Kagame, ndetse ngo umujyi wose wa Kigali akawutwika yibereye Kinshasa akoresheje indege z'intambara n'ibitwaro rutura byo ku butaka byashyirwa hafi y'umupaka w'u Rwanda, maze akarushumuriza ibiturika bigurumana bigira isandara riteye ubwoba. Gusa ibintu byaje kuba bibi cyane kuri Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma yo kwicara agatekereza neza nta kimwirukansa, agasanga kurasa ku butaka bw'u Rwanda agatangiza intambara mu buryo bweruye kuri iki gihugu, ari nko kwiyambika igisasu yarangiza akacyasa ngo kimuturikane. Ibi byatumye uyu mugabo abanza kwisunga mugenzi we w'umusangirangendo, asanga kanguye wabyukaga. Kuva ubwo Tshisekedi na Ndayishimiye Evariste w'u Burundi bahuza imbaraga z'igisirikare cyabo ngo bazatera u Rwanda bafite ingufu zihagije z'abasirikare benshi kandi bafite intwaro ziremereye, ku buryo kwigarura u Rwanda bizababera akantu toto nko kunywa amazi. Gusa ariko nubwo bahuje ingufu nabwo bakomeje kubona zikiri nke cyane ugereranyije n'ingufu z'igisirikare cya Perezida Paul Kagame, maze basaba ubufasha bwa gisirikare ku Bubiligi, basaba intwaro ziremereye zo gukoresha batera u Rwanda ku rwego rw'uko ngo u Rwanda bazarushumuriza ibibunda rutura igihugu cyose ngo bakakigira amakara. Mu makuru yizewe neza 100% avuga ko Burundi bwamaze kwakira indege nziza zigezweho z'urugamba zigera ku 5,000 zose zidasaba abapilote bazitwara bazicayemo. Ni amadrone meza y'urugamba bahawe n'Ububiligi ngo bazayakoreshe bataka u Rwanda mu gitero kiremereye Uburundi buri gupanga kugaba ku butaka bw'u Rwanda, ndetse izi drone z'urugamba zizuzuza ibyifuzo by'aba baperezida bombi bifuza gutera u Rwanda, wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'uw'u Burundi, dore ko bafite inzozi zo kuzarimbura Kigali yose bibereye mu mirwa mikuru y'iwabo. Ariko se izi drone zahabu Afurika yose byitezwe ko zizashyira hasi igisirikare cyose cy'u Rwanda ni drone nyabaki? Ni ibiki zihariyeho zituma zitinywa na buri wese ku rugamba? Drone Ububiligi buherutse guha Burundi mu buryo bweruye ngo bazazikoreshe banyuza akanyafukunda ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, bibarwa ko ari zo mu bwoko bwa MK-9B Sky Guardian. Ni imwe muri drone z'urugamba nziza kurenza izindi mu isi yose. Ubyumve neza ko ikorwa n'uruganda rw'Abanyamerika ruzobereye cyane mu gukora intwaro zifite ikoranabuhanga rigezweho rya gisirikare. Urwo ruganda rukitwa General Atomics Aeronautic Systems. Iyi drone MK-9B Sky Guardian iri muri drone za mbere nziza ku isi hose zikorera ku ntera ndende, mu buryo ndakomeza nkusobanurira kugira ngo byumve neza koko ko iyi drone idasanzwe ku rugamba. Ubundi iyi drone yaremewe ubutasi, gukusanya amakuru mu matware y'umwanzi, yarangiza igatanga amakuru yizewe y'ibipimo by'ingenzi mu gihugu.
maze ikaba yanarasa ibyo bipimo cyangwa se ibyo bipimo bikaraswa n'indege y'indwanyi karahabutaka ku rugamba iri hafi aho, izi twita fighter jet. Muri make ni indege ishobora kuguruka mu kirere iminsi irenga 2 itaraparika ku butaka, ikiri kure cyane mu kirere iri kwitegereza ibiri kubera ku butaka byose, yarangiza ibyo iri kubona byose ikabyohereza ku cyicaro gikuru cy'abayohereje. Iyi drone ibarirwa mu bwoko bw'izitwa MER drone, medium altitude long endurance. Izo zikaba drone zigurukira ku butumburuke buringaniye ariko zikabona ibiri kubera ku butaka mu buryo bugari ku rwego rw'uko zitegereza ahantu hagari birenze bihagije. Iyi MK-9B Sky Guardian ibarizwa mu muryango w'amadrone agezweho y'intambara akorwa n'abanyamerika yitwa MK-9 Predator cyangwa Seripa. Iyi drone ifatwa nk'inyamaswa y'inkazi ku rugamba ubu iri mu biganza bya Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi. Ni drone ifite amababa n'igituza bireshya na metero 24 ikagira uburebure bwa metero 11 na santimetero 70 kuva inyuma werekeza imbere, kandi ikaba yagurukira muri metero 12,000 uturutse ku butaka, aho hakaba kure cyane yahagendera indege zisanzwe zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, mu gihe izindi drone zo z'urugamba zigendera mu kirere cyo munsi yahagendera indege z'ubucuruzi. Ubyumve neza ko izi drone zishobora kumara mu kirere amasaha 50 zitaragaruka ku butaka ngo zishyirwemo indi batiri, kandi muri ayo masaha zimara mu kirere ziba zaguruka intera ingana na kilometero 11,100. Bivuze ngo iyi drone yava ipari mu Bufaransa ikagera i Buenos Aires ho muri Argentina muri Amerika y'Epfo. Ni intera ingana na 1/2 cy'urugendo rwose rwazenguruka isi yose. Ni nko kuva i Kigali werekeza Los Angeles mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahantu byibura imodoka yihuta yagenda iminsi 5 n'amasaha 18 nta guhagarara kwabayeho, kandi aho hose iyi drone yahagenda yikoreye ibisasu bipima ibiro birenga 2,154, ndetse iyi drone idasanzwe iyo iri mu kirere iba yagenda ku muvuduko wa kilometero 530 mu isaha imwe gusa, umuvuduko ujya kungana nka zimwe mu ndege zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange. Izi drone ziba zikoranye kamera nziza ziteye imbere ku rwego rw'uko drone iba yibereye kure cyane y'ubutaka muri kilometero 12 ugana ejuru, ariko ikabasha kubona neza ku butaka yaba mu masaha y'ijoro cyangwa ku manywa. Izi kamera zibasha gukora zoom ku buryo zibona neza inyubako, ahantu ndetse n'imodoka n'ibindi biri kubera ku butaka. Ubyumve neza ko iyi drone ifata amashusho akeye neza kandi iri kure cyane, ariko ukaba wareba umuntu usanzwe umuzi ugahita umumenya, kandi yo yibereye yo kure mu kirere. Mu masaha y'ijoro bwo izi drone zibasha kubona ku butaka mu buryo bwuzuye zinyuze mu byitwa heat signatures. Ni ukuvuga kamera z'izi drone zigaragaza hari ubushyuhe bwose ku butaka, kandi ubwo bushyuhe buba ari ubwa moteri z'imodoka cyangwa ikindi kinyabiziga, cyangwa se n'ubwo bushyuhe bukaba ubw'umuntu cyangwa ikindi kintu kigiramo ubushyuhe muri cyo. Kamera z'iyi drone kandi kuko ziba ziri hejuru kure cyane zibasha kureba ku butaka kandi hagati harimo ibicu, zikoresheje radari yayo yihariye ireba ahantu hose ahariho hose niyo haba hari ibiyikingirije. Ibaze ko iyi drone ikora ibyitwa Signals Intelligence CGINT, izwi nka Electronic Ears. Ni ukuvuga ngo iyi drone ibasha kumviriza ibiganiro byose biri kubera ku butaka hagati y'abantu bari kuganira bakoresheje ibikoresho by'ikoranabuhanga. Muri make iyi drone iramutse iri mu kirere cy'u Rwanda yabasha kumviriza ibintu byose biri kuvugirwa ku byombo by'abapolisi n'abasirikare bose bari mu Rwanda, yabibasha kumva ibiri kuvugirwa ku mateleviziyo n'amaradiyo byose bikorera mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse yanabasha kumviriza iby'abanyarwanda twese tuvugira kuri telefone zacu. Ubyumve neza ko yanabasha kubona hari za radari zose za gisirikare mu gihugu, ndetse iyi drone ibi byose bikora yibereye kure cyane ku buryo umuntu uri ku butaka atayibonesha amaso iri mu kirere. Mu gihe izindi drone zikora ubutasi ku rugamba zinyura mu matwari y'umwanzi zihuta biteye ubwoba, iyo nta kiba kirukansa iguma mu kirere ikareba utuntu twose yiturije, ku buryo imenya neza ko ifite amakuru ahagije kandi yizewe neza 100%, kuko ikoresha kamera ifotora, igakoresha radari ituma ireba igahinguranya mu bikuta biyikingirije, ndetse ikanumviriza ibivugirwa byose mu matwari y'umwanzi hakoresheje ibikoresho by'ikoranabuhanga. Iyi imaze gukusanya amakuru ahagije, iyi drone ikitandukaniyeho n'izindi ngenzi zazo nazo zikora ubutasi, yihitere kura misile yaka umuriro igahanuka butosho yerekeza ku butaka, kandi bayihuta inaremereye inafite ubushobozi bwo gupima igipimo kiri kugenda nk'imodoka iri mu muhanda. Mw'abantu mwe iyi drone ni isanzwe. Ibaze ko iri mu kirere ibireba yiturije ahantu hari ku murambararo wa kilometero 300. Ni ahantu hanini inshuro hafi 5 ubunini bwose bw'igihugu cy'u Rwanda, kandi yitegereza neza buri karitsiye yose n'ibiri gukorerwamo byose. Bivuze ngo drone imwe gusa muri ubu bwoko irahagije ngo imenye ibiri kubera mu Rwanda hose. Gusa ariko kuba iyi drone yakwinjira mu kirere cy'u Rwanda igatindamo byagorana cyane, kuko izi drone zibasha kugaragara kuri radari z'intwaro zo ku butaka zirinda ikirere. Gusa ariko nubwo izi drone zigaragara kuri radari, ariko kuba zarasirwa mu kirere nabyo byegereye kudashoboka.
kubera ko izi drone zigurukira kure cyane y'ubutaka, bivuze ngo zigurukira ku ntera irenze iyaho intwaro zirinda ikirere zishobora kurasa, kuko kurasa izi drone byasaba intwaro zarasa misile z'imijyi ku ntera ndende, kandi ibihugu byinshi bya Afurika birimo n'u Rwanda byigirira intwaro zirinda ikirere zahangana n'indege ndetse n'ibisasu, ariko bigurukira ku ntera no hafi cyane y'ubutaka. Niyo mpamvu izi ntwaro akenshi uzumva bazibarira mu muryango w'izitwa SHORAD, Short Range Air Defense System. Mu magambo make, gutangira izi drone mu buryo bwuzuye byasaba intwaro za mbere zigezweho mu isi mu kurinda ikirere, zirimo nka S-400 z'Abarusiya na THAAD z'Abanyamerika, kandi zo ziba zihenze cyane, u Rwanda nazo rufite. Ubyumve neza ko izi drone zikoresha ikoranabuhanga ryitwa BLOS, Beyond Line of Sight, rituma zibasha kuyoborwa n'umuntu utari kuzirebesha amaso ako kanya. Bivuze ngo ishobora no kuba iri kugurukira mu kirere cy'u Rwanda, ariko uri kuyigurutsanya kuri yibereye ahantu runaka mu Bubiligi, iyo kure mu Burayi. Amakuru avuga ko Uburundi bwakira izi drone zaje ziri kumwe n'izindi drone nziza z'urugamba z'ubwiyahuzi. Za drone zishyirwaho ibisasu maze zikoherezwa ahantu runaka mu matwari y'umwanzi, sasatira igipimo zigaturika mu buryo buremereye. Ndetse izi drone ngo nizo zizaba ziganje cyane mu bitero bikaze bigomba kugabwa ku gihugu cy'u Rwanda. Mu mupangu munini wo gutera u Rwanda, Uburundi bwanabanje gusaba intwaro nziza z'urugamba zigezweho zo kurinda ikirere mu rwego rwo kwitegura ibitero bikaze u Rwanda rushobora kugaba ku Burundi mu kwihorera mu buryo bushobora kuba burimo umujinya ukabije cyane. Uburundi bwahawe intwaro nziza zitwa Mistral Free Air Defense System. Izi ni intwaro zimukanwa zirinda ikirere zikakibana, ku buryo hagize indege cyangwa ibisasu byakinjiramo yahita ibishwanyaguzamo ubufungu bwa Gitarama. Iyi ntwaro irasira mu kirere misile yaka umuriro, drone z'urugamba, kajugujugu z'intambara ndetse n'indege karahabutaka mu mirwano y'urugamba, izi twita fighter jet, ariko mu gihe ziri kugurukira ku butumburuke buto cyane hafi cyane y'ubutaka. Iyi kaba intwaro ikorwa n'Ubufaransa mu ruganda rwitwa MBDA. Niyo ntwaro ya mbere igezweho umusirikare ashobora gushyira ku rutugu rwe ikakurasira indege n'ibisasu bya za misile mu kirere ukumirwa. Ikanaba intwaro ishyirwa ku bimodoka binini bya gisirikare biba bikoranye radari nziza zigezweho zirinda ikirere. Iyi ntwaro kandi iba yanashyirwa ku mato agezweho y'intambara, ikaba yarasa ahariho hose mu ntera ya kilometero 8, kandi misile y'imijyi iraswa n'iyi ntwaro iba yagenda yaka umuriro iri ku muvuduko wa kilometero 3000 mu isaha, hafi gukuba 2.5 umuvuduko usanzwe w'ijwi. Kandi iyi misile irashwe nta bundi bugenzuzi isaba, kuko yo ubwayo ikoranye ikoranabuhanga rituma ibasha gukurikirana hari ubushyuhe bwose bwa moteri y'indege cyangwa igisasu mu kirere. Ikindi kandi misile z'intwaro zigira icyitwa Smart Seeker, z'ubwazo ziba zizi gutandukanya indege ya nyayo y'intambara ndetse n'ibiflayers byo kuyirangaza. Bivuze ngo kuyikwepa byegere kudashoboka, kuko iyi misile igenda ikwepa ibyayirangaza byose mpaka yisekuye ku gipimo igaturitsa indege cyangwa igisasu. N'ubwirinzi buba buhagaze agera kuri miliyoni 226 z'amayero, akaba hafi miliyari 386 na miliyoni 882 z'amafaranga y'u Rwanda. Ububiligi bwapakiye Burundi intwaro nziza zihagije kandi zikanganye ku rwego rw'isi. Ubyumve neza ko mu ntwaro Sebarundi aheruka kwakira ziturutse mu Bubiligi harimo n'iyitwa Blaze Autonomous Interceptor. Ni drone y'urugamba ibarirwa mu muryango w'izitwa Counter Drone System. Ni drone zaremeye guturikiriza mu kirere izindi drone ngenzi zazo z'urugamba. Aba ari drone yihuse kandi ikoresha ubwenge buhangano. Akazi kayo ari ukwitambika drone by'umwihariko y'ubwiyahuzi, ikazitambika zikiri mu kirere zitarasatira igipimo ngo ziturike. Ubyumve neza ko iyi drone iba yihuta kurenza izindi drone zose z'urugamba kandi gahenduka ugereranyije n'ubundi bwoko bw'intwaro zose z'ubwirinzi bw'ikirere, ndetse zikagira guhamya igipimo kuzira guhusha no kwibeshya. Mu ntwaro bahawe hanuzemo intwaro za rutura z'ibifaru by'urugamba byiganjemo ibyitwa VBM Allied Rifle. Iki ni igifaru cy'urugamba cy'umutamenwa biteye ubwoba, kiri mu biteye imbere kurenza ibindi byose mu isi yose. Kikaba ikimodoka gikomeye cyakorewe gutwara abasirikare ku mirongo y'imbere y'urugamba ku kibuga cy'imirwano. Ni ikimodoka kiba kiremereye kirinda abasirikare biturika bya hato na hato, ndetse gishobora gushyirwaho imbunda kikaba cyarekura urufaya rw'amasasu ku muvuduko wo hejuru.
Iyi modoka ni Maritrol Armored Vehicle, ikorwa n'Abafaransa, ikaba igendera ku mapine arenga 6, ikayoborwa n'abasirikare 2 barimo shoferi wayo ndetse na komanda, ndetse ikanajyamo n'abandi basirikare bagera ku 8. Ibaze ko iki gifaru kiba kinapima toni 25, bivuze ko kidakangwa n'ibiturika birimo za grenade za hato na hato. Ni ikimodoka kigenda ahantu hose, ahashoboka n'ahadashoboka, kuva mu butayu, mu byondo, mu bihanamanga n'ahandi hose. Ni igifaru kiba cyihuta kuruta tanka zisanzwe za Blende, kuko cyo kiba cyagendera ku muvuduko wa kilometero 90 mu isaha imwe gusa. Bivuze ko cyihuta kurenza imodoka zo mu Rwanda zitwara abantu mu buryo bwa rusange, izi za bisi, kandi iki cyo kibasha kugenda intera kilometero 900 kitarongerwamo amavuta. Rwose ubyumva utangoye ko iki gifaru kidatoborwa n'amasasu ay'imbundi yariyo yose, cyangwa ngo gishyigurwe n'ibiturika bikaze. Ibaze ko iki gifaru kiba gikoranye imbunda nini yo mu bwoko bwa 12.7 mm machine gun icucuma urufaya rw'amasasu ku rwego rwo hejuru n'ingufu nyinshi. Ikanagira ikindi kibunda rutura cyitwa 4 mm automatic grenade launcher, hakaba hari abayita grenade machine gun. Ibi bituma iki kimodoka kitavogerwa ku rugamba. Ibifaru nk'ibi abarundi babyakiriye ari byinshi, kandi izi ntwaro zose bazegereje umupaka ubahuza n'igihugu cy'u Rwanda. Baritegura gutera bakarasa Kigali bakoresheje intwaro zabo zishobora kurasa muri uyu murwa bibereye ku mupaka, ndetse ngo bagahondagura bikomeye igisirikare cyose cy'u Rwanda bakagiye isomo rikomeye. Ibintu byose ngo birateguye by'ukuntu ibitero ku Rwanda bigomba kugenda, ngo harabura gusa itegeko rya Ndayishimiye Evariste ryo kurasa mu Rwanda maze ibisimba bigataruka. Mu gihe Evariste Ndayishimiye na bagenzi be bari kwiyegeranya begeranye ingufu zabo ngo batere u Rwanda vuba aha, mu Rwanda naho bariteguye. Ingabo z'iki gihugu ziteguye ibi bitero ngo zikwereke ukuntu bakora ijambo kwihorera byanditse mu cyapa gitsindagiye. Perezida Paul Kagame avuga ko biteguye kurasa byo kwica wagerageza wese gususunutsa amazuru y'ibisasu bye ku butaka bw'u Rwanda. Ibintu umusaza avuga yanarakaye cyane, ugahita umenya ko intare ze zikumbuye umuhigo, zigize Imana zashotorwa ngo urebe ibiba. Ari mu gihugu cy'igituranyi cy'uburengerazuba, ari cyo mu majyepfo, bavuga ko bose bashaka gutera u Rwanda. Abanyarwanda ndetse barambiwe ubutegetsi buriho, bwarambiwe abayobozi, ko bashaka gufasha abo barambiwe, ndetse bavuga ko bo bazabihindura bihagarariye iwabo, bafite ibikoresho bashobora kohereza mu Rwanda, noneho b'Abanyarwanda bagaheraho bahindura. Ariko abantu nk'abo bibagirwa vuba. Barabigerageje n'ubundi nyine kenshi, ariko banibagirwa n'ibyo tubabwira buri munsi. Sinshaka kwirirwa mvuga wa mugani w'ikinyarwanda umwe bavuga ko u Rwanda rugira rute ntiruterwa. Ibaze ko ibihugu byinshi byo muri Afurika y'Iburasirazuba byabonye ko ibyo Ndayishimiye ashaka gukora ari nko kwiyahura ku nyamaswa y'inkazi, maze bagira inama uyu muperezida Evariste Ndayishimiye kuba yatera intambwe isubira inyuma agahagarika ibyo bitero ku Rwanda, kuko nyuma y'iminsi 3 gusa agabye ibyo bitero intambara yabiri kubera ibijumbura mu gihugu cye bakakinyuka biteye ubwoba, agasobanukirwa impamvu ikomeye Afurika yose itinya bikomeye igisirikare cy'u Rwanda. Gusa ariko ibi ntibyatumye Evariste Ndayishimiye atera intambwe isubira inyuma, ahubwo yakomeje kongera umubare w'intwaro ziremereye ku mupaka uhuza Burundi n'u Rwanda. No ku ruhande rw'u Rwanda intwaro zarateguye ku bwinshi ngo zigomba kujwibura abarundi nibibeshya bagakubaganya imbunda zabo bakarenza amasasu yabo ku mupaka ubahuza n'u Rwanda. Muri make mwitegura intambara mu buryo bweruye, ariko mwibuke buriya umujinya n'ubuhubutsi birakubitisha mw'abantu mwe. Ni naha dusoreje ikiganiro cya none. Niba ari ubwa mbere wari wisanzwe uri umuyoboro mugari byegeranye mu Rwanda, icyo usabwa no gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian, naho ubutaha.
wigeze wibaza impamvu abandi bakora amafaranga kuri social media zabo nawe zikaba zitakwinjiriza? gufitiye igisubizo. Mr. Bwoba promoter, uyu ni umuntu umwe rukumbi uzagufasha gukora amafaranga kuri social media zawe by'umwihariko YouTube. Tugufasha gukora monetization ya YouTube channel yawe hanyuma ugatangira guhembwa na YouTube. Tugufasha kubona abasubscribe banyabo bazajya bareba content zawe. Tugufasha kubona watch time cyangwa se amasaha asabwa na YouTube kugira ngo applying. Tugufasha kubaka channel history mu minsi 7 gusa. Tugufasha gufungura konti ya Google AdSense ndetse tukayiverifia. Si ibyo gusa kuko bayishaka n'izisanzwe ziri verified turaziguha. Ikindi kandi tugufasha kubona konti za Google AdSense zidakata ibyo bakunda kwita zero tax, ku buryo amafaranga yose winjije kuri YouTube uzajya uyahembwa yose uko yakabaye. Tugura ndetse tukanagurisha YouTube channel. Si ibyo gusa kuko tunaguha aba followers na likes byanyabyo haba kuri Instagram, TikTok ndetse na Facebook. Witinda twandikiye kuri WhatsApp kuri 0789 957 117 cyangwa uduhamagare kuri 0783 356 327. Hamwe na Mr. Bwoba promoter birihuta kandi birizewe.